magoro benki ya umwanchi omurigererwe getaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bo mugusingwege na litkoria ori abere litoera rukegima na nene kwa abere gokwego kya asoko bwatimiro berionsi getaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bo mugusi ekarorire litkoria Jumapili kitarike 23 cyo mutenyi oikomi omwaka 2022 nechinga kibono twarorire na abarayi bage siasa nigo bagendrete kubaenekeria abananchi buna nigo bachakire kubaikaraneria egati ya magendero ali babete bakubariera chira chingaki barenke kwerigeria chikura gose gokora chi campaign cyabo bayigo murayi wense Dr. William Samuel Ruto nigagendete kuboria abarayi bonsi go chamo kubwatirana eriyo goikirania obokoreri burobu yago cyase abananchi nigo yaragirense yemo yabona mugoroba chingaki ngo kwarigania SMS ya Amayia eriyo nkomanye buna nara yaya nkwariganiretie asenchera ere yuboikiranu nabakogendera gotobwate sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore wetra Ndizi TV News nabo ogotobwate asumutanda Twitter wetra @Ndizi TV News baigo ase website yeto wetra www.ndizitv.or.ke eriyo togendre gusangana ya mankere triane Everline Osero ango kwarigani ntobe to gusangana yo wikomario ortokubata nera sensemo imanyerero nigakoro kwa Joshua utakorenda serit kolia rero tayo asengencho yechingencho echitaba chikonyarekana igobono nache gusangama na intwe ritkolinda ngo kwarigani obego kubana inche wikomerio Umwanchi omurigereri bonongo kwarigani tochake Amayia senchira yobwikiranu korwase county ya Kisii awase ensemo yabamenyi korwase bunke ya Nyaribari Masaba bagendrete kogokera ogochorwa kwa Ezekiel Machogubuna omo waziri w'Isemi ase serikali ya Ruto kobwatia enchera betega kwiraniria amaboria ye chinga kyarenge kunenkiwa kobwatikana no bokoreri boria rachikorwa ase abananchi nigo abamenyi abo batayiro nanigairaniretia amaborio ayo asenchira ebwenerete na kumugania go chigoikerania emeremo ya ye asenchire bwenerete ko gwanchire ya konde gotayo ase abamenyi anene e county ya Kisii na boigo ense ya Kenya ngima muri ke to Mildred Mumanyi na bagayikrana SMEyo na gusanga nabamenyi abo oko unenkiwa kwa bawaziri emerongebere nebere nigo bono bwerete abulitkolia igoro ase bono abamenyi be county ya Kisii bagendete gwesokia eliyo gwakira omurayi bwense Dr. William Ruto ngambia mono asoko mochora Ezekiel Machogu ombaki ase kirogo kyo bawaziri bw'Isemi magaya ye kunengigwa abulitkolia ijuma nungwa genya sai ngambia mono ase oko kuna omwe president yeito Ruto enkoro akagera akanyore Nyaribari Masaba na Gusii ngima gotochorera minister y'Isemi ya gatano kisatu akanyorete ekiroge ke minister wagwa kerembia mono president yeito egekogera Machogu no muntu tokorere Gusii ngiya ase Nyaribari Masaba omwesi wa Machogu akore gatuna akora egekogera nonya nekerengo kari interview igabangete Gusii ayere very clean ono gotogo getese ngira nese itoga iga Nyaribari Masaba omugambia nyare gokore Gusii ngiya ase miaka eri etano akorete Gusii ngiya gatwa mwato bwa mpindo maitengana ande kero gekairu na nyare gokoreki na nyare gokore Gusii ngiya abagaka bahindu gosengaki ase chinga kecho nigo abamenyi korwe ward ya Masimba batebire okoiraneri kwae Amachogu amabolio nimeye bunge nigo kwarenge nobongaini ase batebire ekerarenge omujumbe nabakonyete kibagendero na igo agenderere boigo ase sekte yenyo y'Isemi ase amanyekanete buna mchapakazi Nyaribari yega ganyibwata kisukuru cyarengo ci secondary 44 cyonsi piga beka ci project cikoroba ebirasi kere sukuru ci primary sukuru 86 cyonsi pi okaboko kwa yenkororo ci para cia Nyaribari Masaba ga iga mugania igo chire chinsafi na manyire nga ministry ya etwe ngonye korare na aso kubwa kwa Nyasaye ngoimukereria ari gisaku kia Gusii igoro na kubwa mono omunyaribari nandu mwa gwega mjabakasi ari ngo muntu muya anda ari ngita bwa to pendere ndonse endu atebire mbia mona so muno osumuna do konyo muno Gusii musimi waruta tonyo boigo nigo bamugania gokora emeremo yae kebwikiranu gwanchereria konde gwensi gotayo na botore no mogoko omwesimi gwatokoneria maya
ogendere gokora egasi eyeiga kwairwe ase chinguru chionsi na onyara kabogokenia egesaku kia Gusii amo nebisaku binde okore egasi in equal distribution ase Kenya ngima. Abanyari bari ndogogete igotukuiranerio omogaka ase ekirima chogumbia mono abwate egasi eya iru na magoka abere buna abanyari bari areterie tari omonyari bari igoro diamo sabere nane mwakere ngambia mono amente mono asichinga kichi ya iru ekero geke anyare koba ogotokorera bia muna tokorera ingakieria arenge omwembi. Bono nigo abamenyi korwa ekaunti ya Kisii bagendete gwesokia na kumwakira omuraibu ense Dr. William Ruto ngambia mono asokomochora Ezekiel Machogu Ombaki asensemo yechisemi asara chikoba gakora ase miaka erebosio ginkorpotaria egetaseni kia Ndizi TV korwa gaiga Masimba constituency ya Nyaribari Masaba ekaunti ya Kisii eletariane Mildred Momanyi. Mbuya mono murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ororokera ntogotigana nayo nigo omuraibu ense Dr. William Samoei Ruto aboririe abarai bonsi gochamo na kubwatarana erio goikerania obokoreri borobuya gochiase abananchi asatebire bune serikali nigo berwete kigima koenekia buna omo Kenya obeire kagokonyeka nigaja kwana chinga kekerana aso musangirikano bwa masabo ase county ya Kitui. Wale wote tuliopata sasa nafasi ya kuchaguliwa kutoka MCAs wetu wa kutoka mamazi yote, wabunge, magavana, maseneta na mimi na ndugu yangu hapa Rigathi, sisi wote sasa na waomba tuungane ili tuwafanyie kazi hawa wananchi waliotupatia nafasi ya uongozi. Mimi na serikali ya Kenya tuko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote waliochaguliwa. Tukiwa upande wa serikali, tukiwa upande wa upinzani, sisi tujue kwamba ile kazi tunafanya ni vile mwananchi wa Kenya atafaidika na vile Kenya yetu tutapiga hatua ya kwenda mbele. Ruto yoboigo obago gakoria chira cyo gwikirania amagendero y'echingencho aho nigo agania bakori emeremo be serikali gotigana na mangana siasa na gokorera omwananchi emeremo ebwenerete nigo boigo agania bakenya bonsi kwenekia bunangwa kana bare ebango eyera konye ase obokoreri bokoreta amagendero imense ya Kenya. Hatutaki tena wafanyikazi wa serikali wafanye kazi ya siasa. Wafanyikazi wa serikali wafanye kazi ya serikali. Ile maneno ya chief sijui nani kufanyishwa kazi ya siasa, hiyo tumesema ikome na isikue tena katika taifa letu la Kenya. Kila mtu alipe ushuru. Kila mtu tu alipe tax. Kwa sababu hii kazi yote haiwezi kufanyika bila ya pesa. Na pesa, hakuna mahali serikali inatoa pesa. Pesa inatoka kwa ushuru ambayo kila mwananchi analipa. Ukwana somo sangirikano yonigo omokonyi bumuraibu ense Rigathi Gachagua abaga koenekia buna endagera ne chigo chaga kwenanwa ase county sato ime ya Bokamba echo chire county ya Machakos county ya Makueni na boigo county ya Kitui munenchire yemo yogokeania omuchando obwendagera yogendrete koeneki wasayo kobwatikana no kuborwa kwembura nigo boigo aenekia buna oburendi nigo bogendrete kuborwa sensemeyo na watana babekire mirobere saine yogo cha koenekia oburendi wabere bogotingirwa. Kesho Jumatatu na Jumanne hapa katika kaunti zetu 3 za Ukambani wataweza kupata chakula ya kusaidia wale ambao wako na njaa. Yetu ni kuomba magavana wetu na makaunti commissioner na viongozi washirikiane wasimamie hiyo chakula, ipeanwe na njia ya uwazi, isikuje kupata miguu na kwenda kando, ifikie kila mtu. Na kwa hivyo tuna matumaini ya kwamba hata hapo mbele tutaongeza chakula, tukiendelea kuomba Mwenyezi Mungu atupatie mvua, ndio hali hii ya kiangazi iendelee kwenda chini kidogo. Mambo ya usalama kwa zile shida zimekuwa hapa inaangaliwa vizuri na maofisa wako kwa ground na kazi inaendelea.
Chingaki ekyo nigo umugavana we county ya Kitui Julius Malombe abagakoenekia buna bachakire obokoreri asaba Kenya anene kogwatkana n'ekira kire babete bakoira asobokoreri ase amatuko emiya mamatangani barabe asabisi ukwana chingaki ekyo nigo bayigateba buna tibarigo chikogosererwa na muntu nde wensi nigo barache kumirana ne serikali erikobeka emeroberio eisaine yokoenekia buna umwananchi obereka gokonyeka. Within the first 100 days tumeanza kazi. Already we have started to identify land where we can have the KMTC, and pia tunaweza jenga what we will be referring to as a Zamba Kitonga Memorial Hospital and KMTC. Tafadhali, Your Excellency the President, hizo vitu vichache ambazo nimetaja, ukizitaja ukisimama hapa nitafurahi. Vile vingine, because kuna vitu vingine na lazima tufanye kazi pamoja. Tutakuja tupange kama viongozi wa kutoka Ukambani, wa kutoka Kitui, na hatutakubali watu wengine kutupeleka namna ingine kwa sababu hamuna haja. Tutakuja tuketi na wewe na Deputy President na mawaziri wako ili tuone ni vipi tunaweza fanya kazi pamoja ili watu wetu wa hii region wasaidike. Asensemo yaye umugavana we county ya Machakos wa Vinyandeti nigabaga kwerera amakongo ali agenderete kwenekiwa asensemo ya Bukamba anene obokongu bwa mache obwateba negati emeroberio yo bachakire gokorera abamenyi bensemeyo kwenekia buna barabwo babere bagokonyeka nanigabori umurai wense Dr. William Samuel Ruto amo ne serikali yaye kubwatirana nabo eriyo kwenekia buna abamenyi anene nsemo ya Bukamba babere bagokonyeka asensemo ya magenderero. Maji ni shida Ukambani. We keep on talking about water, but some of us, Your Excellency, tumejaribu. If I tell you I've done already 16 mini dams in Machakos County, you will not believe. Imagine sasa ukija utupatie nguvu, utuongeze. We want to be at 65%. 65% by the time term yako ya miaka 5 iishe. Na ukifanyia kazi vizuri, tutasimama na wewe. Tumesema wakati huu Machakos, Kitui, hata Makueni, hapa ni kazi tu. As we want to work, we want to make sure that we deliver for our people. We will work with you, we will walk the journey. Omurai wekiama kia waipa Stephen Kalonzo Musyoka nigakwanire iguru yaba commissioner bekiumbeke bachori nechimbebe IEBC askeri atebire buna amurai wense Dr. William Samuel Ruto tago chora aba commissioner bayia erebueka okwana barika magana hime iyo muchyo Kisumu nigo boigo aigerera aba commissioner bane bekiumbeke kia IEBC abo batarenge ensemo yaye cyomo commissioner bekiumbeke wafula Chebukati achinga kichobo choryo bonene bwo mwakoyega na tabuna nigo batenenete ase ekene nabono nigo aganirie umurai wense Dr. William Samuel Ruto kwenekia buna nkubwatiraniare abananchi nabo igo abarai bonsi chinga kiarachiye kubachora aba commissioner bayabe kyumbekyo kya IEBC aniga yakwana chinga kiboigo abaga gutarera county yo ya Kisumu eriyo gwikirana ase umusangirekano bwa masabo ase kanisa ya Lolwe Deliverance asibarenke nabarai au gatiabo umugavana bwe county ya Kisumu Professor Nyang'nyong naboigo umugavana bwe county ya Siaya. Chebukati and 2 commissioners have their term running out. What I'm not quite sure, Jim, is whether it should be the president to declare the vacancy, or whether it is by, we call it in law, a fluxion of time, that it's a normal process, and Kenyans cannot wait to have them go home. We wonder why. Because there are several expected by elections. Several. If some of these nominee cabinet secretaries will succeed in the endeavor, then clearly there will be by-elections. Ask yourself why Chebukati would have wanted to carry out, instead of waiting for these by-elections to come together, why did he push for December 8th? Just to make sure that he perhaps has some duty to perform, maybe to a friend, before he leaves office.
It will not be the responsibility of William Ruto alone to choose who will be the next chair of the IEBC. Nobody should dare touch the 4 commissioners who are continuing commissioners, because they showed in their own way their sense of professionalism and they were not afraid. Kubatikana n'umuchando bw'umurakera uyogendrete kwenekiwa ase chinsemo Amayia Ensa ya Kenya litukoria rero nigo ababwatani nabo igo abarayi bedini yege Islamu korwa sensemo ya Garissa baba kumirana ase eskuru y'oboroso ya Garissa eriyo gusabera embura korengana abarayi abonigo umurakero mutinde oberego kwenekiwa ase county yo ase tugo nabo igo abantu batabwatinonye namache bakunywa nabono nigo umugavana bw'ensemeyo aboririe chi county chiri chetanaine Garissa kwene kyabunanguru abale obomenya gochiasa abantu bali barabe bagutamera obo gosiba gutamera gochiase bare eriyo konyora obokonyi. Here to pray to our Lord subhanahu wa ta'ala for rains. Kuna ukame ambaye hakika none like before, never like before seen. Tunaumia sana hapa kwetu Garissa County and of course in the entire region. Hakika there are a lot of problems for the lack of the rains. You are all aware, the media is aware kwamba watu kule, you know, our people who keep livestock, our wealth is in our livestock. Our livestock is gone. Our little farming activities are dead. Our even you know, a little wildlife. We used to have plenty of wildlife in Garissa County once upon a time. Abana wetani chiribu isano na ibere ase chiskuru emeronkebere na isato korwa se county ya Isiolo na boigo Meru nigo bakonyekire n'umurobere obokonyora endagera bunenchire yemo yogokeania enchara na boyoko bakonya kwegendereria ase amasoma abo kubwatikana n'umurakera uyogenderete kwenekiwa ase chinsemecho negetambukero aborokia na boigo abaiburi babeire bakogokera na oteba buna ngechiego konya mono ase aborokiwa bokoria ya ase amasomabo nabono nigo baganiria basamaria baya kogendera wesokia iri kurwa ugusiroko okonya abana kwegenderera bya ase amasomabo. This is the one of the area which was hit hardly by drought. Thanks to God that we have received support from Lewa Conservancy. They have provided us with the food that will going to make us to continue up to the end of the term. I have not been able to reach every school, and I don't think it's possible for us to reach every school in this country, or at least in this northern Kenya region, but at least we've been able to reach all the schools that we support. We support 23 schools that cut across Laikipia, Meru and Isiolo counties, and we've been able to ensure that every child in those schools is having meals. Kwa haya yote wametufanyia mambo mingi kwa hii shule, na ndio tunawashukuru zaidi na tunataka waendelee kutusaidia. Tukirudi upande ya chakula nayo inatusaidia hata huko manyumbani. Kwa vile kwa mtoto saa nyingine anaenda nyumbani anakunywa uji. Kunja shule sasa anatarajia iko saa 7 atapata kitu ya kukula ndio aongeze stamina ya masomo. Na isipokuwa niyo chakula, tuseme watoto wengi wangekuwa wameacha shule kwa sababu hii area tumekaa kama miaka 4. Hii kama kutoka 2019 wakati kulikuwa na nzige hatujapata mvua. Na sisi kama wasasi tunafurahia hiyo sababu tukiitishwa chakula hatuwezi nunua ya kula nyumbani na kuleta shule. Ebina by'amaremo byarorokanire koba umuchando munene anene ase orogongo rwa Gusii yentokeire chiamate chinyinge gosinyonone nokoenia abamwabo ekerobono babeire bagusira ekinigo kererete omurikyo itokorwa ase county ya Nyamira gotarera Amayia Eyemo eyo yabetege gusiria oyo mwabo emetienyi kianda yaerire korende nigo bataramwenya kubwatikana nekina kyobulemo ekyo kibabwatiranite boigoni gaba kagusanga n'abamanyiberi chiko anene korwa ase county ya Nyamira abubairera manke kubwatikana na mangana yebina by'amarimo tigatewe na rayaya abwate korwa sensemeyo job manki ebina by'amarimo nigati amangana ireire gotaigwanana asichiamate imeorogongo rwa Gusii ekyo keirere mebere y'abantu gutigara ase chinkendu n'abamate babo gosinyoko baenia tigatusike abantu baikyoire kimochari
Nyamira abantu barairo botsonga abantu barairo bakwete abanyene bari kigazi bagotora kicaye batigete umubire Ntwaire getambukiro kumulekerenganeye ase oboime elinde komanya amakonguchi amate chigoetera ase ng'ento y'amalemo sangire buna abangina abasubatia ababoraka barabange ase chinka cheito moise korekerere namba yarere michie menge ogotare michigo ikamia mocha wasange umusacha aro yome abande bonse bigo bakwete nane no manya gosangia kera abangina babatigaire maiga nabana ogochandika nko bakorororo Wasubwale nige kenyoro kya gesurura gegotoka imeyensemo ya Amayia County Nyamira kere egetegereru kulende Ensa Eyemo nebwate ebirero. Mtu akikufa inakuwa kwa mwenyewe na bado wako hapo tu. Nyagosira kefanya chogo nigo asire cyobugima bwaye asomo basokano bwepara kulende ekere atigara amatuko make aeniwe bakanyora ogochika korwa se koti taeniwa eyenko bwatekana n'omongino ye Karen Bwali. Ilikuwa ni Januari tarehe 11. Alikuwa anaenda kazini akapata ajali akafariki. Tulikuwa tumlete Thursday na azikwe. Lakini kufika Wednesday jioni saa 12 tukapata koti order inasema hii nyumba imejengwa kwa wenyewe. Kubwatekana n'ekingigekero cy'omu Gusii omusubati osiriri omugakoye tabwenere kikorunka mbaka oenigwe. Nigo atwerera buniga gwetera kinga kichinkongu na bana baye kurwa mugakoye asira. Naona hata kaburi imejimbwa hapo nje. Ninakaa hapa nje kwa kimila yetu, sitoki hapa nje. Nimekaa hapa hata kwa samba siwezi enda. Watoto wako hapa wanalia, wananiulizia papa yao kila siku. Hata kwenda shuleni na walazimisha. Hata kuna siku yenye watakaa waniambie leo hatuwezi enda shule. Nikiwalazimisha waende shule, wakifika huko mwalimu ananipigia simu, ananiambia mtoto ni mgonjwa. Mpeleka hospitali, anapewa dawa. Akirudi ananiambia mami mimi si mgonjwa. Najua papa yetu hajazi kwa mochari mpaka saa hii. Yamate aya atwali gotaiwana na igoro yobole mobwo asegeka egetambe kulende engane yatubugete kinga kichogosira kwaye eyenko bwatekana na James Masanya oyore eanko yaye. Hiyo kesi ya shamba, hiyo msoso wa shamba ilianza zamani, lakini walikaa mpaka wakaongoja wakati alikufa. Sasa mimi nasindwa kama hapa ilikuwa shamba yao, mbona walikuacha yeye akachenga mpaka akaishi hapo? Vile wakati kifo ilienda kumkuta barabarani, alitoka hapa kwa nyumba yake. Abamate baye mbarwa ogoichana okonene aseng'ento yenganeye. Mpaka sasa sisi kama majirani tumeshangaa kuwa ni nini, kwa maana huyu ni mtu wako kwake. Bila tunajua mtu wako kwake, bila mji mmeona bila mji imechengwa. Hii ni nyumba yake, hata watoto yake wako hapa, watu yao wako hapa. Papa yake alishikwa hapa. Babu yake alishikwa hapa. Hatujawahi kusikia. Mpaka saa hii tunashindwa. Mtu akikufa inakuwa kwa mwenyewe. Ntwairete egetambukire koligia obumanyi bwaime igoro ninki gekoirera okongusana na aseng'ento y'amalemo. Omuwakili Danstan Omari natwerera buna ekigekoirera ebina koira egeka naseng'ento abamenyi gotamanya lichiko buya. Ebina byasokwa omubere ryoga chumochari obero emyaka otanya koenigwa aseng'encho yogotamanya lichiko nkiri goteba lichiko rireiga onyo omonto orio okwete kabwata ase agotindekwa obore mobwo ogotindekwa ase lichiko obore 6x6 agantaka sinini, lakini ese gotoka abantu bagatena bore mobombori bwaye bagoike koti etegerere okogania kounereria boborakane chintakana
negati amang'anande akoirere binakoba egeka gutanga ababuraka gutanga abana bari baretani bakorukwe ebirentane gutanga abantu mbaba participate gari kera mukungu orio maremu bantu mba mwanjete oseri guna takube tagocha gari tari kobe ku program richi kori gotebana kuika a participate ase ogotinde kwa maremu enganende ya ikirese itoga lero nerina bamura bamwe abo maremu ise maremu nyina maremu igo batagete ko iroboremo baseria abana bari ba maremu baserie omukungu ryo maremu erinde bari oboremo buri richi korire iga amang'ana mahali iga kogambwe kero omonto atindekirwe ase ekoti ekoro succession koti yo gotindekana tebwati nguru kyo kwa mwani ng'okoegwa oboremo. Ensemo yende omwakili James Nyamwange natwerera bunasama tukabwango iga nigo ebina bitali koira egekabuna kale chinga kiechi bina mbiri kogenda ngora buna byagachire myakende tumepiga hatua chinga kiama ege bina no byare koire kina gegere myake tarimeke maybe 5 years or so, lakini bona iga under the new dispensation of justice ebina bikongu fairly fast ekina nebina byamaremo na binkorenge bikonsaniti abantu baitomono na bakwambira nebina bakorukubuna litigants ekina at the end of the day yegento ketakere is to serve justice kina ngeko barasti ke rubwango buna kere ekere oversight botaraba presented before court aseme bamenyi be county ya Nyamira utumeka chinchera chinde elinde koigwanana elinde gwetanga korwa asebina bikoira egetambe asi chikoti cheito ntobwate department gorukubuna mediation abantu abange bakoginde koti bamenye koti esa ryo konya gotebera buna rasmi kinagatega ropa gatabo kane magistrate gosomo judge na amoike koti area nkobori gumbora buna matake gene kagana mediation yomaete naba tari lawyers naba gakara kindi babwata lot of wisdom abagaka nabangena babwata lot of wisdom bakoira maybe at most 2 weeks bagambe kina kyaira bairania a decision yabe court ya adopt the judgment ye court ekina kyaira bwangu so enar wadi baisha abantu baita karamo igiri chikoti tigange bina bigande mediation ase omorembe ole nigo amang'anonsi akonyalekana kurwase county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Miamono muriketo Job Manki ase oroboti urwa bene wikiraga go mancho murigere nongo korera Amayia Ensa Eyemo ase nchira ere yo wikiranu tumera nainde ekero chirarage chinsesato nigo gwakabeire na inche Everline Osero kerango kwinyore una nabakogendera gutobwate asense mere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyoro wetra Ndizi TV News ase omutandao Twitter @Ndizi TV News waigase website yaito wetra www.ndizitv.or.ke eriyo togendere gusangana ya manke ngoko kaneria gereri burobya Ndizi TV ubwansu Gusii. A company ya Davis and Shortleaf nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korari bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumika engine na boygo icyo gutumika stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boygo drip irrigation boygo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boygo chiriya choko bwati amache